بسم الله الرحمن الرحيم Si isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ibet kulaga dayu masa, kaso manusia na madadalam sa kalapis. Inun tabu susirano to amiamarati aguming galubugsiran sa mga pipiya. Pinggalubkiran so namrokon Islam aguso 5 arokon yan sa taruto. Agu ini pa magusiyata iran so benar. Agu ini pa magusiyata iran so kasebar. Ustayan, ginan so masa ap kita naon so kau ko gumbabataan wadam apid sa mapi agu marata. Sa so kasasagadang ka na masa na malalapison so mga tao kudira nun kapenggunay. Inuntas so mga tawa meratiaya aguming galabag sa mapia, kakapenggunaan niran so kapsagadu masa, agiyang kotoa masa, na andad ni kasagadiya na didin kasoy peruman sadayon, kaso dunia na pelalakaw kulalanian, na subetadiya ni manto na salakaw din mapita, sa didno to pembelingan peruman sa taman sa tempat kudarpaian. Ad na mga tawa piyang intuhan niran so masa, mana asar, kakagiya ko na tatap so lagaday niyan, na pisa paan skanian wala subhanahu wa ta'ala kaan matang kedaskanian na isa akaad niyan akna ubatuhan aguskanian na keda agu kededes sa datareden ubetadu kaad na salakaw askanian na maad na koyapat ko salakaw ron maana nisbi relative adi keto kawan udimi bangsa ko salakaw ron na kaaden ada taro katawitano ko masa ragun udi na salungan udi na saulan ayakap ketenduaon na so kibebangsan yang ko kaad no dunia aguso alungan aguso ulan. Sa uda ang kaya mga kaad na pteksang ko masa na di tanudeng katawan wanto na aso masa. Na anded ni kagba ang kaya mga kaadin na magunuto na keredes mambu sumasa. Sa subus wala subhanahu wa ta'ala imatao kumasa. Aya karinaw na si iko surga na da agagawi iron kada alunganon na da mambu amasaon. Sa sulangwan taman na magandud ko Allah subhanahu wa ta'ala sa skanyang buigi inggire-gire ko mauri alungan ada abaro o ked na sabab akuyap taan kapalayadin tangked suma penggulawla kaswala subhanahu wa ta'ala nasipat yan so kababaloy niya na tangked mamamayan deg al-mutlak maana absolute. Peter o Zaid bin Aslam aso asar naskanyan so waktu wa asar ugaid na aya lumalangkap na so tindaga paganayas kanyan so masa ko kalangulangon yan. Pangnal ko sora. Giyanan so sora api sebending yan so betadu masa ko kalalagay din yan ko mga raguna na mga lalendu. Sa so manusia na ded na kapakasalang yan sa maliwanag ko dunia, agusi ko alungan na mauri inunta o mabalis kanyan na mu'min agung gelebeg sa mga pipi agelebeg. Tumiuron sa aya kadakla ayat yan na telo. Tumiuron ko uryan o sora asyarh. So hadisa manunumpangon. Inaloy at Tabarani amya kapuong ko Ubaydullah bin Habs. Amyaad na 2 katawa mamaapid ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igiram ya katuuna siran na disiran pembelag inunta umabatiya o umani isa kirang kupediyan so surala asar sa tamang ko kapusyan. Orean yan na salaman o isa supediyan. Pitero Imam Syafi'i. Upami mikiran na umanga tawang kaiya sura na di sumala akaangkusan yan siran.